ایرو 19 تیرمها 2025 روژک وکی ایرو 13 سال بره دی سال 2012 ده هیزن کردان هیزن اساد جی کوبانی قوراندن و کوبانی رزگار کرن. وی روژه ریا خسریا کردان لوی پارچه لروژاوا و بناو خوی فرمی آنها لباکور و روجلاتا سوریه دست بکر. اف روش گرینگه. جه ویدتر ام دخوازن دوان 13 سالان ده دوار کردی ده دوار پروردهی ده وان چکر به استاتیستیکان نشانی وابدن. اف استاتیستیک گلک گرینگن. اف استاتیستیک جبو سردما 2024-2025 a perwerdehiyê li Rojava hatibûn amade kirin. Di vê salvegera rizgarkirina Kobanî de ev îstatîstîk ji alî Kurdî ve gelek tiştî nîşanê me didin. Em binêrin, di van 13 salan de 4100 dibistan hatine amadekirin li Herêma Xweser. 4100 dibistan. Di van dibistanan de 900,000 şagird hene. 900,000 şagird diçin dibistanên seretayî, navîn û amadehî. Rexemek gelek mezin e. Gelek welat hene, hejmara wan neh 900,000 eş. Helbet ji vê 900,000 beşek ji neteweyên dinin dê beşa mezin Kurdin. û ew beşa mezin bi Kurdî perwerdeyî dikirin. Ji xwe li herêmê hemû netewe ha Kurd ha Ereb ha Yêtin dibin banê Rêveberiya Xweser de bi zimanê xwe perwerdehî dibînin, Kurd jî bi zimanê xwe û bi Kurdî. Beşa perwerdehiyê a Rêveberiya Xweser di nav van 13 salan de 50,000 heb mamoste peyvûrdar kirine. 50,000 heb mamoste perwerdehî daye wan, rê daye ber wan û ew anha 900,000 xwendekarî perwerde dikin. Ji birî van îstatîstîkek din jî heye. Hûn jî gelek caran dibînin li Rojava her ku diçe zanîgeh jî pêşvetir diçin. Anha li Rojava sê zanîgehên sereke hene. Di van sê zanîgehên sereke de 2701 xwendekar hene. Ew kîja zanîgehin? Zanîgeha Rojava, zanîgeha Kobanî, zanîgeha Elşerx. Di zanîgeha Rojava de 827 xwendekar hene. Di zanîgeha Kobanî de 435 xwendekar hene. Di zanîgeha Elşerx de jî 326 xwendekar hene. û her ku diçe rewşa zanîgeha û hejmara zanîgehan zêdetir û xweşiktir dibe. Em qala tiştên din ên Xweserî nakin. Rêveberiya Xweser di van 13 salan de ew qas perwerdehiyê dide.